Dobar dan vam, dobri ljudi, dobro vi meni došli u novi videoklip. Hvala ljudi na prošlom videoklipu, na podršci, na svemu. Hvala vam stvarno od srca. Mnogi su od vas pitali koji je ovo auto, u pitanju je Audi SQ5 2020. godište. Vidite, lepo izgleda autić, ali autić nije bitan. Bitno je ljudi da ukoliko stvarno treba vam auto, kupite auto koji možete da finansirate. Ja ovaj auto koristim, žene i ja, to jest i mogu reći da sam prezadovoljan s ovim automobilom. Auto nije star, ali jako lep. No nije bitan auto, bitno je ono što ću reći u ovom videoklipu, bar tako mislim. Vama da se zahvalim stvarno što ste tu sve vrijeme uz mene. Ja se izvinjam ukoliko se čuje u pozadini nešto da šušti, to je klima, uključio sam jer u autu je baš vruće. Panorama, krov, pa onda još staklo pravi još jači efekat da bude u autu još vruće. Kako bilo da bilo, situacija posle jučerašnjeg videoklipa se drastično menja, pogotovo sada gde su ukapirali iz Ujedinjenih nacija i međunarodne zajednice da Ukrajina uništava ljudska prava i govori se da bi mogao Zelenski da odgovara za zločin koji je počinio ili gde je narušio ljudska prava, zato što je na izlaze koji vode preko reke Tise, gde su Ukrajinci većinom bežali da ne idu na front i da nemaju nikakvih dodirnih tačaka više sa ukrajinskom vlašću, da nemaju mogućnost da se mobilišu, da idu na rat, bukvalno ne žele ljudi da idu da ratuju više. Zelenski je stavio bodljikavu žicu gde ne dozvoljava ljudima da više prelaze na drugu stranu Tise, da beže iz Ukrajine, jer smatra da bežanje iz Ukrajine je isto toliko teško koji sam ratni zločin, gde vi bežite od odgovornosti da branite svoju zemlju. Amerika je naravno podržala ovu odluku Zelenskog gde su rekli da je sad više nego ikad potrebno Ukrajini, da Ukrajina ima jaku snagu, jaku vojsku, dobili su toliko oružja, sad je vreme da urade kontraofanzivu. Naravno, Amerikanci idu do zadnjeg Ukrajinca u rat i to nije ništa novo što ćemo čuti, niti ništa novo što se dešava. Također ovih dana je Iskander tu kao ozbiljno, gde su Iskanderove rakete M do 500 km, one imaju mogućnost dometa, tukle bukvalno po ukrajinskim ciljevima gde god su pravili velika skladišta oružja za nove F-16 avione koji dolaze, gdje su Ukrajinci se bukvalno zapitali kako da se sakriju ta masovna oružja i sve ono što su dobili, jer Ukrajinci ne znaju više način kako da se sakriju od ruskih Iskander M raketa koje prave velike probleme Ukrajincima, bukvalno po celoj teritoriji Ukrajine. I Ukrajinci će sada probati da nađu neko rešenje. Čak se govori da bi Rheinmetall, nemačka firma, mogla doći sa planom da naprave velike ploče kao one što su u slučaju nuklearnih napada ili ti atomske bombe napravljena skloništa gde se ljudi sakrivaju kako ne bi radijacija uticala sve, pa razgovaraju sada da bi možda Ukrajina dobila te panele ili te ploče, pa da od tih ploča ispod zemlje napravi sebi jedan lager ili ti napravi jednostavno neko skladište gdje bi mogla da sakrije te avione i sve ostalo, zašto ruska avijacija izvidi gde se nalaze trenutno njihove te baze sa dronovima, ne znam nija kako, i onda kosmičke snage Ruske federacije oni vrše udare, imaju naravno balističke rakete koje koriste, a najviše Iskander M. Također je uništeno nekoliko ukrajinskih migova. Ima Dejan je napravio videoklip gde se deki zeza, kaže ukrajinski avioni su uspjeli da skinu nekoliko Iskandera, jesu uspjeli da skinu nekoliko Iskandera, istina je, tako što su Iskanderi pogodili ukrajinske avione i Iskander je eksplodirao i ukrajinski avioni. Zato on je napravio videoklip gde kaže uništili su Ukrajinci nekoliko Iskandera M. Tako da, interesantne stvari trenutno se dešavaju, interesantne stvari se zbivaju na frontovima, ali to se naravno ne priča u evropskim medijima. Također, sporazum koji bi trebala Amerika da kažem podrži, da se što pre završi sukob u Ukrajini, oni ne planiraju tako nešto. Čak su rekli da uopšte ne pada im na pamet da bilo koji iz Evrope podrži mirovni sporazum Ukrajine i Ruske federacije, jer je jako bitno, kako oni kažu, da sukob se završi što pre, što bezbolnije, kako bi Ukrajina što više uspjela da dobije teritorija Ruske federacije. Ne znam samo kako su to zamislili, ali ajde dobro. Zelenski masovno počeo ljude da mobiliše,
počeli su čak i ljude da proteruju, koji su došli u Nemačku, Francusku, Holandiju, ljudi koji su bili izbeglice, koji su bežale od sukoba, od rata, sad su počeli da ih masovno šalju nazad za Ukrajinu, gde se govori da trebaju ti ljudi idu da brane svoju zemlju. Također počeli su videoklipovi da zasipaju internet, gde se vidi da narod je počeo da se bori protiv tih ljudi koji dolaze da mobilišu braću, sestre, ne znam, rođake od nekoga, nečega, gdje ljudi više neće da trpe ono što radi režim Zelenskog. Tako da, interesantne stvari se dešavaju, ljudska prava se ruše, ljudi se ugrožavaju, ljudi se raseljavaju, beže ljudi iz Ukrajine, o tome niko ne priča, samo pričaju o tome koliko je Ukrajina dobila snage, kako su lažne vesti izašle da je ukrajinskog predsjednika žena kupila Bugatti, kako su to lažne vesti, mogu biti lažne, mogu biti nelažne, kako god, ne zanima me to, niti zalazim u te stvari, meni je bitno ono što se dešava sa narodom, a sa narodom se trenutno dešava opšti haos, gdje je narod bez hrane, bez pića, bez vode, bez struje, gdje imaju ozbiljnih problema, infrastruktura je narušena, mnogi problemi su trenutno u Ukrajini, o kojima niko ne priča. Meni što je jako fascinantno, kad gledam ove medije ovdje i kad gledam ove ljude koji pričaju o tim stvarima, ljudi jednostavno propagiraju stvarno priču da je Ruska federacija pukla, da nema mogućnost nikakvu da bilo što uradi protiv Ukrajine i da Rusi nemaju više vojnike, da oni bukvalno mole druge vojnike dođu da ratuju za njih, što uopšte nije istina. Ja ne znam ko je vama šta objasnio, ali ne znam da li ste znali da je Ukrajina izgubila toliko tehnike, toliko naoružanja i svega ostaloga, da Rusi su širom svih gradova u Ruskoj federaciji stavili bar jedno vozilo NATO članica i pokazali ljudima da u stvari Ruska federacija to neće koristiti, nego će stojati tu bukvalno kao trofej, ratni trofej, da se vidi da NATO savez nije mogao protiv Ruske federacije. Ruska federacija da hoće 41 milion, kažu ljudi, čeka već da bude rezervisano i da podrži Rusku federaciju. Tako te priče kako Rusija propada ne idu baš nekako u prilog celoj ovoj njihovoj ilustraciji bajke koju prave, jer Ruska federacija propada, 60 ruplji je trenutno dizel, litar dizela u Ruskoj federaciji, ili ti tačnije da budem, to je oko 55 centi. Znači Ruska federacija 55 centi plaća za litar dizela, u Evropi plaćaju euro i 55. I ko tu propada? Za euro je to skuplje, ljudi. Životni standard je mnogo veći. U Moskvi imaju ljudi plate po 5-6 hiljada eura. U Rusiji nisu plate toliko loše i životni standard nije toliko loš. Sve ima, ljudi, te priče kako Rusija umire, nema snage, sve. Pa zašto se onda Coca-Cola vraća? Zašto Coca-Cola moli da se vrati u Rusku federaciju? Zašto McDonald's hoće da se vrati u Rusku federaciju? Zašto sve te velike američke firme, kada je Rusija propada, nema snage, sve? Vide ljudi da je propaganda, više ljudi nisu slepi. Pogotovo ljudi su ukapirali da više neće da finansiraju zla koje pravi Evropska unija zajedno sa NATO savezom, gdje konstantno ljude guraju u rat, konstantno ljude guraju u propast. Kada smo kod Evropske unije, želeo bih još neke stvari da kažem. Le Pen je napomenula da će pobediti na ovim izborima, ali da će Emmanuel Macron izvesti državni udar. To nam ostaje da vidimo, zato što je Francuska trenutno uvela, to se nigde ne spominje, uvela je crveno svetlo za mogućnost ekstremističkih napada u Francuskoj tokom olimpijskih igri. Preko 10.000 improvizovanih baza, šatora i svega ostaloga je napravila. Izvela je vojsku na ulicu i jednostavno čekaju da se nešto desi kako bi reagovali. To vam govori kolika je nesigurnost u stvari u samoj Francuskoj i koliko neke stvari ne funkcionišu kako treba u toj prelepoj Evropskoj uniji. I oni su svesni sada toga. Također se spominje da će biti raznih okršaja trenutno. Eto, juče se desio haos kod nas na Balkanu, bez da je iko pričao o tome. Ne znam, neki ste mogli da propatite, gde se opet polako kuvaju sukobi i tako dalje, gde je sam ministar odbrane Bosne i Hercegovine rekao kako su oni spremni za rat, kako će krenuti Bosna na rat
u slučaju ukoliko Srbi ne budu prestali da provociraju sve ostalo. Opet vam kažem, političari vam dobro kuvaju. Ljudi, niko se ne mrzi stvarno. Niko nema potrebu za time. I uvek će naći krivca u nekome drugom. Uvek će naći neki povod da posvađaju narod. Jer to je njihov njihovo profitiranje, to je njihov cilj. Tako da se interesantne stvari dešavaju, samo ludi ljudi će pristati da veruju u ono što im oni serviraju. Drago mi je ljudi, eto da sam snimio još jedan videoklip, da sam ispričao neko moje mišljenje. Vama hvala svima stvarno na podršci, hvala vam što ste tu sve vreme uz mene. Ima još nekoliko videoklipova koje sam snimio dok sam bio u Kahimki. Imam snimljeno nekoliko videoklipova koje treba da obradim pa da ih izbacim na internet, to ću raditi ovih dana. Jer ne stižem, stvarno, došao sam ovdje obaveze, nisam se redovno naspavao, ne znam koliko možda vidite podošnjake. Izgledam kao, ne znam ni ja šta, moram da idem da se ošišam, isto velika mi je kosa već pa se znojim. Bradu, nažalost, moram da držim zbog cijele situacije koja mi se desila oko bake, eto taj smrtni slučaj i sve ostale stvari. Crninu također, ali dobro, bože moj, izdržat ću i to, ja ću 40 dana kao unuk da nosim, mislim da je to s moje strane potpuno u redu i naravno onda ću da skinem crninu i tako dalje i tako dalje. Tako da eto ljudi moji, hvala svima još jednom na svemu, voli vas i ljubi vaš Ilija, budite mi vedri, zdravi, nasmejani. Ja odo da idem da kupim burek, ima ovdje pravi neki pekari, neki dečko pravi burek. Pa onda kupim burek, da pojedem burek i onda malo sa ženom da popijem kafu, da uživam. Trenutno je 10 sati ujutru, ustao sam u 6 sati jutros, pošto inače gdje sam ja u regiji, gdje je ova regija, evropska regija, je velika 3 sata je razlika. Bukvalno kada ustanem tamo u 8 sati, ovdje je već, ne znam, lupam 11-12 sati. A ovdje kad ustanem, to jest ja sam ustao u 6, to je u stvari tamo negdje da kažem, ajde 8 sati, to jest 3 sata kada bi tako gledao unazad. Znači da kad ustanem u 6 ujutru tamo u Rusiji, jednostavno mislim da je 9 sati ujutru po Evropi, tako da ne mogu da se orijentišem što se tiče tog vremena, malo je čudno kad promijeniš vremensku zonu, ali znaju to ljudi koji putuju i tako dalje i tako dalje. No bilo kako bilo, volim vas i ljubi vaš Ilija, odo da odmaram ljudi, pa se mi čujemo i vidimo u sljedećem videoklipu. Ćao, čuvajte mi se.